Supreme Court in interim bail pek angin Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal chu nimin mai ni som zirtop ni tlai thim hlima judicial custody ya omna tihar zel atangin chhuah zalen nani a party mipui tam tak le chanchin bumi ten zel kota hian lo hmuakin an lo chang chanchin bumi te ma thu sei ma sabera Kejriwal hian zela tan chunga torpui na le support na thon tu mi tam tak anei thu le chung mi te chunga alom thu asoya chung mi te du sakna le dil pui na awanga chuak zalen thei ani thu asoi bok tin an pathian hanumana tanpui na le malsom na adona wanga bel mu thei ani thu soi bokin hanumana chunga po lom thu asoya India chu ram ropui tak kumsang li chuanga upa ram ngiang het tak ani thu le mi tu te mo in India ram chu an du duwa lalan shot thei na rama siam an tum changa pianga ram mipuite'n a chan na an pek thin thu le chu tiang ram ni tura an phalngai lo thu te tuna tu te nemo du duwa lalan shot na India ram chu siam an tum mek thu le chu ram mipuite'n changrua la han beile ta chul thu a soibok chanchin bumi te ma thu a soiba ka hian ama lo lom tu le lo muak tu party mipuite ma po thu a soya chu a thu sei chu tuna lo ngai thla ila voina in zinga ka lo tel le theita hi ka valom em karon chuak le thua yang ka ti kha in la sia em karon chuak le thua yang ka ti kha hei tuna ka lo chuak ta ama saberin hanumanji amal som na ka dona wangin achunga lom thu ka soya ama wanga in zinga ron lang le thei hi kani tin rampu matrangin mi vaibel chetelin min torpui na te chuak le thuai tura min dil pui na le malsom na thu tam tak min thona chung mi zong le in zawaya chunga hian lom thu ka soiboke voina in zinga karon tel le theina na bel min petu Supreme Court judge te chunga po thinlung takin kalomani tuna hian in zawain thil pakhat kangen du chewa kan vaya tangrualin he kan ram hi tu te emolal shot na laka tanga kan chan chua anga yani ka theina le nun na zong in chung lal shot na do chuan ka beya ma se keima mai ni lo ram mi pui zong vaibel cheza somli te hian tangruala kan do atulani voina in ma karonin nan le thei hi kalom tak zeta naktuk zingdar som pakhata kanot plesha hanuman mandira in mu theu kan tum don nia chuta chuan hanumanji amal som na kan di lang in vain mipui atam theyang ber lo tel turin ka som chewani tin chonudar khata party office press conference kan nei le bokang in zawaya chunga thinlung takin lom thu ka soinon le kalome party mipuite hian tihar zela tanga chief ministers bangalo thlengin ropui takin an zuya halmoi chi sang an halna sa hle tin bangalo Sanjay Singh hovin party shwai tu ten nan lo dong songa Kejriwal hi ka ratanga chukin Sanjay Singh an party hello ortirin alo ku lom takle chuang takin alo pom kongka puyan thlenin Delhi chief minister hi anu le pa ten lo hmuakin han lo loma Kejriwal hi anu le pa te hi zana chi baibukin an ke adek veve tin in chunga luin anu pui Sunita Kejriwalin pangpar thi lo ortirin alo lom vebok Kejriwal hi ED10 March ni somni pakhata an man na tanga ni som nga nuwa chua kani June ni nia tihar zela let le ang Zolkar thum interim bail-a chua ani chung hian a case kai hnoi asoi phal sak ani lo baka Delhi excise policy ya ED10 thusetu an mante a mu phal sak ani lova tin in thlan campaign tura chua ani angin campaign le party thil te ati phal sak ani sarkar amo phurna lam ero chu ati phal sak ani lo thung zela tanga chua chanchin bumi te ma le party mipui te ma a soilok angin vo in rin ni hian hanuman mandira tong trai turin Kejriwal hi akal tangeya anupui Sunita Kejriwal le
Punjab Chief Minister Bhagwan Man ten mandir chunga hian an din puya party mipui le chanchin bumi tam takin an troi om bok tin mandira atanga an ho hnu in party office a press conference nein Bhagwan Man nen hian thu an soya chung an thu soi te ro chu a sei tham dewa wangin video danga ngai thlak le kan tumanga tunatan chuan heti chin hi ni le ri phot ro se